Anginibingelele nginemukele esifundweni sethu salamuhla. Lamhla ngolwesine tingemashumi lamathathu kuBhimbidvwane kuye umnyaka losedulu. Sifundo sethu salamhla sithi cwebedela ngalokugcamile njengesibhakabhaka. Cwebedela ngalokugcamile njengesibhakabhaka. Umbhalo wethu wekuvula siwuthola encwadzini yaDanyela sahluko se-12 sifunza livesi lesithathu. Futhi labo labahlakaniphile bayawukhanya njengekukhanya kwesibhakabhaka. Nalabo labaguqula labanyenti ekulungeni batawukhanya njengetinkhanyeti phakatse naphakatse. Uyabhala umfundisi wethu lomkhulu uthi livesi lethu lesihloko alikhulumi ngawo wonke umKristu. Libhekise ngalokucondzile kulabo labazuza imiphefumulo, labo labaguqula labanyenti ekulungeni. Laba ngibo labacwebetela njengekukhanya kwesibhakabhaka. Bakhonda njengemazulu, livi labo njengemazulu livakala kuto tonkhe tive nakuto tonkhe tilwimi. Mayibongwe iNkosi. Siyachubeka siyafundza, umfundisi uthi iBhayibheli lithi emazulu amemetela inkhatimulo yaNkulunkulu nesibhakabhaka sikhombisa umsebenzi wetandla takhe. Lilanga elangeni likhuluma inkulumo, busuku nebusuku buveta lwati. Kude inkulumo noma lulwimi lapho live labo lingevakali khona. Inkulumo yabo ihambe emhlabeni wonke nemavi abo kufika ekugcineni kwemhlaba. Livesi litholakala kutihlabelelo sahluko se-14, uqala evesini lekuqala ugcine evesini lesine. Angeke ukhanye njengekukhanya kwemazulu uma ungasebenzi njengemazulu. Wonke umKristu unemsebenzi wekuthatha livangeli aliyise emikhawulweni yemhlaba, njengobe iNkosi yafundzisa kuMateyu sahluko se-28, sicala evesini le-14 kuya evesini le-20, nakuMakho sahluko se-16 ufunze livesi le-15. Lena indlela yekukhanya njengekukhanya kwesibhakabhaka. LiBhayibheli lithi loyo lozuza imiphefumulo uhlakaniphile. Loko sikutfola encwadzini yaTaga livesi sahluko se-11 ivesi le-13. Njengobe sihlanganyela ngenkuthalo ekuthumeleni livangeli ngaphandle kwemincele ngato tonke tilwimi etiveni temhlaba, sisebenta njengemazulu. Simemetela inkhatimulo yaNkulunkulu kubo bonke bantfu. Ngalelinye lilanga iNkosi Jesu Kristu itawubuya futhi iyawusihlonipha ngekushumayela livangeli kuwo wonke muntfu. Kuto tonke tive ngato tonke tilwimi letatiwako. Cabanga ngaloko. Unikwe litfuba lekukhanya kakhulu, hayi nje sikhashana, kodwa phakatse naphakatse. Akadunyiswe uNkulunkulu phakatse naphakatse. Amen. Uyachubeka umfundisi uthi sakata livangeli ngale kwemincele yakho. Sukumela lolubito futhi uhlanganyele kulomsebenzi lomkhulu ngoba kubuya kweNkosi sekusedvude. Onke malanga yenda lokwengetiwe ekusakateni livangeli. Sisonke asifinyelele ngale kwemincele yethu netifundza. Asiqinisekise ukuthi emavi ethu ayevakala njengemazulu. Amemetela inkhatimulo yaNkulunkulu emhlabeni wonke. Lona ngumsebenzi wethu. Ligama leNkosi malibongwe. Ndawucela sisho lo mthandazo, utawuphakamisa isandla sakho, usho lamavi, ulandzele mina. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngelilungelo lekuba ngumthwali welivangeli lakho lelikhatimulako. Ngisazuza imiphefumulo futhi ngiguqula labanyenti ekulungeni. Ngikhanya njengekukhanya kwemazulu. Ngiyabonga ngekunika emandla ekumemetela inkhatimulo yakho ngato tonke tilwimi, kuto tonke tive, njengoba silindzele ngenjabulo kubuya kwakho lokukhatimulako.
uma usasihlonipha ngalomsebenzi lomkhulu. Ngiyabonga ngemusa wekwenta lokwengetiwe ekusakateni leli vangeli emikhawulweni yemhlaba. Egameni laJesu. Amen.